Greške u spoljnoj politici i loša diplomatija stavljaju Sjedinjene Države u nepovoljan položaj. Washington gubi i od rivala i od saveznika. Ovaj zaključak donio američki doktor istoričar Dominic Green. Ekskluzivno prepričavamo njegov članak koji je objavio Spectator World na online Srbija. Analitičar insistira da ruski lider Vladimir Putin ne treba da šalje trupe u Ukrajinu, iako to zapadni političari tvrdoglavo očekuju od njega. On je već postigao svoje strateške ciljeve. Vodeće sile Evropske unije, Francuska i Nemačka zalažu se za dijalog sa Moskvom, dok Ujedinjeno kraljevstvo nasuprot isporučuje oružje Ukrajini. Sjedinjene Države su pokazale kao nepouzdan saveznik i zaštitnik. Takva je situacija u savremenoj međunarodnoj areni. NATO blok je podijeljen i oslabljen, to je samo senka nekadašnje imperijalne superiornosti. Američki stručnjak također podsjeća, Vladimir Putin je bio sve dok raspada Sovjetskog saveza i naknadnog širenja NATO na ruske granice. Sada on odgovara istom merom. Putin potiskuje američki i europski utjecaj iz Ukrajine i prekida već pohabane veze između NATO i Europskog saveza. Washington je napravio ozbiljnu grešku u pogledu Moskve. Predstavnici američkih političkih elita pričaju jedni drugima laskavu fikciju o slabosti Rusije, dok administracija Joea Bidena zauzima arogantan stav. Glavna zabluda američke diplomatije je da ona precenjuje materijalno stanju pitanja i potcenjuje psihološki faktor. Ovo je, kako piše Green, svojevremeno pomenuo George Kennan, čuveni arhitekta hladnog rata. Upravo on je nazvao tragičnom greškom širenje NATO i Europskog saveza do praga i Rusije. Nije teško shvatiti zašto bi Moskva možda želela da prekroji mapu istočne Europe, uravnoteži dinamiku moći na evropskom kontinentu i izbaci Sjedinjene Države. Još veće i neprijatno iznenađenje za SAD može biti pozicija zemalja koje Washington smatra svojim saveznicima, ali koji su psihološki opterećeni utjecajem SAD. Nemačka i Francuska bi možda želele da se pridruže Putinovoj velikoj igri protiv SAD u Europi. Za Francuze, kao i za Nemce, ovo bi mogla da bude velika šansa da se napokon oslobode američkog pritiska. Francuzi iskreno veruju da su Sjedinjene Države Engleska na steroidima i stoga, sa kulturološke tačke gledišta, američki utjecaj je mnogo opasniji od utjecaja Rusije, koja bar ima dušu u kojoj anglosaksonci imaju novčanik. Izazov za karijerne diplomate je, kako je rekao, da razumiju motive onih sa kojima imaju posla, bilo da su ti motivi za pohvalu ili ne. Međutim, Sjedinjene Države su generalno radije zauzele pristup koji odgovara svima bez uzimanja u obzir nacionalnih karakteristika i istorijskih faktora. Zato Amerikanci nisu dobre diplomate. Prema mišljenju ovog analitičara, ukoliko Washington želi da pronađe pravi kurs u odnosima sa Moskvom, trebalo bi da nauči kako da poštuje i razume svog protivnika, kao i da izbjegava krajnosti u spoljnoj politici.